Diong may kaya din ni nato ito kataman na tao diong mayan di na din siyon dosi suran di na din ti may katabi pindon nomo may kasiman pembuda-buda na lakoton don to batang tarap. Oin na pong tulak padang te may sakte na pong palimbutan nete. Tu di tanah ke lang kuringgal lang di parede lang panaran. Kumuala tadundu kaborok solanasangan na radan te may takata anna pasa te may liidig dia batu kideta. Tanasang sola Anggamayri. Si taruna den papole tu rombongan mane rampo di batu surana. Kutole ku saabu. Ku patarui sidi ya metu kamarintinan na nenek na dapi ya may malili. Mempatumali la ko mamana Gerardo ya tu inan la nanimpa tarro kamarintinan na la napatiruan ninan mamana Gerardo. Si taruna kamarintinan kamarandenan na mamanal dahil legalotok mempatumali la ko mamana Gerardo ya tu inan la pataro kamarintinan na la napatiruan ninan mamana Gerardo. Kaya mang kamelo may kiyon tarime te may sorongan no ilaso dia may kameraputan lang kikota ko karan marampa kami te may patuloy kita tapi meng kalako te may inan makana padulong keluarga. Nakuha karena te may tidak kembali salah te may langsung na kondo tarapang te may anak na diyang kumwa halampuan ni marintin solana sa mga kala apa. An narampo do kaya hindi may salurara sa lubuku pakat hindi may para puan rampo umpel lambi inde kendenan malalundun tongkon ya loleko na indi ambe siulu sia madadi tuta kamasi pakat temai tanda butun na temai to digente to si staranak kapaisanan tumpang lolabani temai kamanarangan tumpanunduy din temai pengadaran. Ia motu keluarga besar SMA Katolik Makale turampo mempatumalik lako Elpin Kala Lembang ya tuinan lanani empataro itu kamarintinan na la napatiruan ninan Elpin kutole pa kumua keluarga besar SMA Katolik Makale nimpatumali salurara salubuku anggana te metol marintin tiradun tama te balaran nampak ya metu staf aparat LKMK Kelurahan Tiromanda keluarga nenek Pebi keluarga nenek Arnoldo Yoel Andi Lolo atau Bapak Arto keluarga nenek Kerin Sari Andi Lolo nalendai ranggan dipuduki usak apa yang ina ya metu kamarintinan nambe ramang lo may sadipe patekke tayo na mali sa diyong te kumumba sa si pempatuan na hindi daw bali datun na tu marasa mo di pamama risono di papengulusaw di papenta dulu rekke
Nimpa meru yang tematindo lakot apan lelian nuran. Si kuta nami dukayaran dan langit. Tema ita apan lelian bengkosi turu. Bendar misang kederan lau misang kasih turusan menolak padang mambela uling kaitan ete dan sana lombong maala kalakuan. Padang narinding doke puang penggesotan nari tulak buntun nabo. Loleran mambuat asak kumuala tapangan maalele alata lole Siti Rolindo inde maito mareputal. Bilan na inde si girampangan inde loleran mambuat asak ya ada na lemang ya mabasena todolota. Tu mangka di pare ada ilang kuning galang di palumpa-lumpa ilang panaran matasak. Kumuata dundu kaboro misalnya nasang usak kay temayara ata. An naradan teme boyota na pasta temay lidi de batu kideta. Dan naupa na ya temay sakay di pemakula. Namin dari pasak telako atong ponanta soranasam. Bisa nakala ko din adayan. Mataga adik ating damay kamarkapital lang ala si Tirolindo la kadang ni temay pangan sola temay kadanoy lasu kemi pasyon do si suray may ditole pala kung kita tadi yung pos depan ta sa abara sola nasanga tawala itu kalau kadangan na to disanga maalalan nadana katongkonan sindo omelo maalalan nalugo na maalalan nadana temay katongkonan ta. Ditole pa kumua ta olay melo itu di sana kalau kadangan nate may kaukoranta tatumeng kata mate pak babanganan dako na to ato melo te may tomak ruluan dio may saba mata aga te may tomak papangan siya te may tomak pairu tulula kulu dio may umban na siya maratumang ka di pairu umban na siya maratuta epa bersemangat lah kok membawa acara tuh dengan kesempatan keluarga besar SMA Katolik Makale lante kesempatan tuh temo dari jomito nakatapi enak lako temak parental lante tondok lako keparenge emangku adat tabe lako bapak pendeta ibu pendeta temak joren toran ambek toran indo muka limana lako kita minta masalah nasang tuh limbong lantai tarampak kamasusan. Kami keluarga besar SMA Katolik Makale rampokan papan tanda malik tanda kesayangan lakote ambek Bapak Herman Kalak Linggik terutama di kapang-kapang na tambay pamatola may tanga tamas solanasang kamadian na kasulian nalangan po ang Tumenggara Ganta tanto napotirambang solanasang ala jepite anak nalasoran Elvin Kalak Linggik dan Kalak Lembang dan dia adalah murid kami di SMA Katolik Makale yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Karampuan ke menjadi tanda kumayate nalami ti anakki sia tobalu juga dirasakan sebagai satu keluarga. Iya, yang di rampo tira-tira tomatona yang SMA Katolik Makale setelah silupna dan mohon maaf karena keadaan situasi masa COVID-19 tantu labu dari temai sulukna la rampo pakona keadaan situasi jadi tapahang itu yang nato Elvin. Jadi perwakilan yang hadir pada kesempatan ini wakil SMA Katolik Makale turuk masussa belana yate ambek nasarak sapi mopong matula mela tangato solanasang angki tontong mas sambayang di kode nopa niate ambek natarima marampa apu matu do masonggana to palulungan niatu balidatun na samintu anak
sa keluarga tu natampi den upa na pumatotontong lang pamatoto na tangka durano sa ngatin tontong lang apasari langan puang to mengaraganta atontong si pasambayangan den upa na puang matotontong law saladang ki latontong law rundunang buloy dio na aluk siya may ada si Pori Padang saya ko di palumpu ni mara apa tu batang rabuk nate ambe. Nah ya tu tanda Pak Awai Mata yang sama Katolik Makale lagi serahkan laku te anaki. Kami mohon kepada Kepala sama Katolik Makale Bapak Dr. Andus Hendrikus Torinding untuk menyerahkan. Iya. Tolong Elvin jangan dilihat dari nilainya, tetapi kalau ini adalah tanda ya kami turut berduka atas meninggalnya Bapak terkasih. Semoga keluarga dikuatkan ya. Ya tuan atau tangga Pak Korean tetuladari sangadina uang matua yaitu tontong latanai masorongan. Bayang gemulambe enato belana situasi keadaan satu rite kini maakada ya. Dalam keadaan situasi sementara ki lantai masa COVID-19. Baik pada moto Pak kurus semangat atau misorong laku kaleki. Ya moto kamarintinanna keluarga nenek Kerin lan mai kampung baru. Nempa tumali tu tun kaboro lulako nenek Kepin. Ia tu inan lan nempa taru kamarintinanna lan apatiruan ni nenek na Kepin. Si Taruna kamarintinan kamarandenanna keluarga Arnoldo Yoel Landi Lolo batu Bapak Arlo dio maitana Grogot Kalimantan Timur mempatumali lako nenek Kepin ya tuinan lananim pataro kamarintinanna lana patiruan ninan nenek Kepin. Si Taruna kamarintinan kamarandenanna keluarga nenek Pebi damai awak tiromanda turampo umpaulang rara makamban umpolambanan buku tang siaderan malalan metua ya tuinan lananem pataru kamarintinanna lana patiruan ninan tomarapu. Si Taruna kamarintinan kamarandenanna Sari Andi Lolo diong may dituang mempatumali tutun kaboro umpatu Mama Gebi ya tuinan lang nimpa taro kamarintinanna la si Tirolindo Mama Gebi. Si Taruna kamarintinanna keluarga Arnaldo Yoel Landi Lolo batu Bapak Arlo yang may Kalimantan Timur mempatumali tutun kaboro lulako Mama Gebi ya tuinan lang nimpa taro kamarintinanna la si Tirolindo Mama Gebi. Si Taruna kamarintinanna keluarga Alexander Andi Lolo lamai kampung baru mempatumali tutun kaboro lako Mama Gerardo ya tuinan lananim pataro kamarintinanna lana patiruan ninan tobalu. Si Taruna kamarintinanna keluarga Arnaldo Yoel Andi Lolo batu Bapak Arlo yang tanah Grogot Kalimantan Timur mempatumali lako Mama Arnold ya tuinan lananim pataro kamarintinanna lana patiruan ninan Mama Arnold. Si Taruna kamarintinanna staf aparat na LKMK Kelurahan Tiromanda Indiawa Tiromanda mempatumali tutun kaboro lako nenek Kepin ya tuinan lananim pataro kamarintinanna lana patiruan ninan nenek Kepin. Si Taruna kamarintinan kamarandenanna keluarga almarhum ne Mangesa lan may bebo sangala mempatumali tutun kaboro lako anak tomate ya tuinan lananim pataro kamarintinanna lana patironinan anak tomate. Si Taruna kamarintinan kamarandenanna Frederick Dedi Palimbong Dameran Tepao
Mempa tumali tutun kaboro lako Gerardo. Ya tulana nim pataru katongkonanna la Siti Rolindo Gerardo. Si Taruna kamarintinang kamarindinanna keluarga Bapak Tato Tokani Sandabili. Mempa tumali tutun kaboro umpolambanan buku tangasiaderan sola temaira ramakamban maalalan metua. Ya tuina lananim pataru kamarintinanna la Siti Rolindo keluarga. Si Taruna kamarintinanna keluarga Bapak Tato lo metok kani Sandabili. Mempa tumali tutun kaboro la Kotobalu. Ya tuina lananim pataru kamarintinanna la Siti Rolindo Tobalu. Si Taruna kamarintinanna Mama Resa lo metok kani Sandabili. Mempa tumali tutun kaboro la Kotobalu. Ya tuina lanin pataru katongkonanna la Siti Rolindo Tobalu. Si Taruna kamarintinang kamarindinanna Bapak Jeli o metok kani Sandabili. Mempa tumali tutun kaboro la Kotobalu. Ya tuina lanin pataru kamarintinanna la Siti Rolindo Tobalu. Si Taruna kamarintinanna Bapak Tian lan Maisurruk. Mempa tumali tutun kaboro la Bapak Nairen. Ya tuinan lanin pataru kamarintinanna la Siti Rolindo Bapak Nairen. Si Taruna kamarintinanna Nenek Eka Indelonno. Mempa tumali tutun kaboro la ko Mamana Gerardo. Ya tuinan lanin pataru kamarintinanna la Siti Rolindo Mamana Gerardo. Si Taruna kamarintinanna Bapak Rara Makale. Mempa tumali tutun kaboro la ko Nenek Kevin. Ya tuinan lanin pataru kamarintinanna la Siti Rolindo Nenek na Kevin. Si Taruna kamarintinanna staf aparat dan LKMK Kelurahan Tiromanda. Mempa tumali tutun kaboro lako Mamana Gerardo dan patiruaninan Mamana Gerardo. Si Taruna kamarintinanna Papa Arman Damai Kandiapi Talung Lipu. Mempa tumali tutun kaboro lako Mama Kevin. Ya tuinan lananin pataru kamarintinanna lana patiruaninan Mamana Kevin. Si Taruna kamarintinang kamarindinanna Batina Nek Popang Pasar Pagi Rantepao. Mempa tumali tutun kaboro lako Mamana Kevin. Ya tuinan lananin pataru kamarintinanna la Siti Rolindo Mamana Kevin. Si Taruna kamarintinang kamarindinanna Lurah Sandabilik. Mempa tumali tutun kaboro lako Mamana Gebi. Ya tuinan lananin pataru kamarintinanna la Siti Rolindo Mamana Gebi. Si Taruna kamarintinanna Lura Sandabilik Lomay Sandabilik Rampo umpaulang raramakamban umpolambanan buku tangasiaderan maatete metua. Ngatuinan lananin pataru kamarintinanna la Siti Rolindo keluarga. Si Taruna kamarintinan kamarindinanna keluarga almarhum Bapak Dandi lan may sangalla. Mempa tumali tutun kaboro lako Bapak Nairen. Ya tuinan lananin pataru kamarintinanna la Siti Rolindo Bapak Nairen. Si Taruna kamarintinan kamarindinanna Kakek Tania diong may masanda Bilau. Mempa tumali tutun kaboro lako Tania. Ya tuinan lananin pataru kamarintinanna la napatiruan inan Tania. Ya matoto kamarintinanta temay sangararata sola temay pagantianan madatunta paka temay tanda butunta temay dolok kasulanganta. Tu nasa aburan dan dipudukku ku kompatinaran ni ku bille pantasi lakoton don tabatang ta sola nasang ku makamban tang kulambi ina manimpa temay tang ku karatuinna. Dene mini temay sanganta sala sa apo dene mini temay pagantianan ta sala gente. Undin na miniku pa dolo na miniku pa undi ambe maniku pa anak-anak ki maniku pa ambe. Kumua sa laga rakaduka pudukku kulang pampanganasang iuran rakaduka ya inde dan ratong kalilako kulang talantan ni nasangi. Apa kosusi mo yato mindara dikate aku. To gora-gora tongkon aku tandilolila. Pia-pia pada dingku malolle pagaragangku. Aku to mangalatedong aku to mangkambi ikarambau. Tomadiongan na adika na leme ondong pa na panggagah. Apa hindi rin kadukayan na tomaarapo na luang kadaturo. Ulan di bambayaran kong kalaapa mata leliang ko.
Angko daw te paninto bisara, angko nisunni daw te tongko nang kada. Kukuha ke sule ki itang nalalanda ko, ke tibalik ki pagulingan ta solanasang. Keden ni temay itang kilambiin na, temay itang kikaratuin na. Toro makairi minitin demay sorongan sepo. Tibayan makadonton nido kaya temay kaduan sapa. Tangun nolay menitang nga nampa. Palisum na rantian tuyo. Baka temay sorongan noy lasu. Tapo madiyong ba ating misolanasang sangadin na. Kasuli kita nga nalalanta buwangi tama tanga nadara. Napeparan niyangin langan pangalataman. An nasumpon ni tomang kambi itedong. An na diyong may tang mapakundon tang pasalisian. Anta sule uno lalalanta. Umpolambanang ki tampo malolo. Kadang tang katurak-turak. Tarampo manapa lakopes sulunanta. Nataranak kadarapa nasalaran rapa kena buang matu. Tatontong si tande paraya si tuntun tua lan temay hagan tatuanta. Nakuha kadan na hindi indo to balu. Sola temay anak nadadian bongso na kondo tarapa. Kumukarampuan mi mas solanasa. Katutunan mi maindun ng gamayri. Langan kikala apa naaw tangkelasoan. Rekke kitande maabulololong. Puang matua daw tang nalangi tontong lompor aki lindo masake lompi pikiki tanda marinding. Tontong masake mairi marudindin ulolangi de kulina padang. Kures mah. Karena Camat beserta staf Kecamatan Makarasiatan, Kamarintinanna Lurah dan Kepala Lembang, Kamarintinanna Ponggusti Batualu, Rampung Pulang Rara Makapan, Mempolapanan Buku Tamasiaderan, Mahatete Metua, Sitarona, Kamarintinanna Pongo Wilson, Yopay Batualu, Empatumali Tutung Kaboro, Lako, Negepin, Yatuin Nananing Pataro Kamarintinanna, La Sitirolindo, Nenek Kepin, Kopi, Yopay Batualu, Empatumali Lako Nenek Kepin, Yatuin Nananing Pataro Kamarintinanna, La Napatiranina Nenek Kepin, Kamarintinanna, Papa Pinci, Yopay Batualu, Rampung Pulang Rama Kamban, Polambanan Buku Tangasiaderan, Maalalan Mitua, Yatuinan Naning Pataruh Kamarintinanna, Lana Patiruaninan Keluarga, Sitaruna, Kamarintinanna, Papa Quinsa, Damai Dulang, Buah Kayu, Mempatumali Tutung Kaboro, Lakon Nenena Kepin, Yatuinan Naning Pataruh Kamarintinanna, La Sitirolindo Nenena Kepin, Sitaruna, Kamarintinanna Nenek Quinsa, Jumay Jayapura, Mempatumali Tutun Kaboro, Lako Papa Lolo, Batu Nenek Pinci, Yatuinan Lananing Pataru, Kamarintinanna, La Sitirolindo Nenena Pinci, Sitaruna, Kamarintinanna Papa Serli, Tambay Sangala, Kalaulu, Mempatumali Tutun Kaboro, Umpo Ulang Rara Makamban, Polambanan, Buku Tangasiaderan, Batu Metua, Yatuinan Lananing Pataru, Kamarintinanna, Lana Patiruaninan Keluarga, Sitaruna, Kamarintinanna Papanto, Batu Nenena Agata, Lamay Tondon Makale, Rampo Pulang Ramakampan, Buku Tangasiaderan, Batu Metua, Yatuinan Lempataru, Kamarintinanna, Lana Patiruaninan Keluarga, Sitaruna, Kamarintinanna Papa Epping, Lamay Bulian, Rampo Pulang Ramakampan, Polambanan, Buku Tangasiaderan, Batu Metua, Yatuinan Laning Pataruh Kamarintinanna, La Sitirolindo Keluarga, Sitaruna, Kamarintinanna Keluarga Almarhum Nek Suba, Lamay Batualu, Rampo Umpulang Rara Makamban, Pelambanan, Buku Tangasiaderan, Batu Metua, Yatuinan Laning Pataruh Kamarintinanna, Lana Patiruaninan Keluarga, Sitaruna, Kamarintinanna Keluarga Almarhum Sampiala, Lamay Batualu, Rampo Metua,
Yatinan lain pataro kamarintinan na lana patiruan ninan keluarga. Sitaruna kamarintinan na keluarga almarhum Leose lo may tampo mengkendek. Mempatumali tutun kaboro lako Tobalu. Yatinan lain pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tobalu. Sitaruna kamarintinan na Mama Jais yung may batu sapa. Mempatumali tutong kaboro la kung nene nagkepin. Yatoy na lang pataro kamarintinan na la si Tirolindo nene nagkepin. Si Taruna kamarintinan na papawanda la may patusapa. Mempatumali tutong kaboro la kung nene nagkepin. Yatoy na lang pataro kamarintinan na la na patironinan nene nagkepin. Si Taruna kamarintinan na nene Ria lamay lampio sangala. Mempatumali tutong kaboro pulambanan bukod kamasyaderan so latemay raramakamban ba tumetua. Yatoy na lananin pataro kamarintinan na lana patiruan nilang keluarga. Si Taruna kamarintinan na Mama Iwan yung may beraw. Mempatumali tutun kaboro lako mama na Kevin. Yatoy na lananin pataro kamarintinan na lana patiruan nilang mama na Kevin. Yamo todo sa maratunta te may pagantian ng bulanta ku bila-bilaran ni ku bila fantasi ku kamba belua kalakotan dan tawatangta. Tangatore ku pesabiang kumua deni menitemen sangarara atau teme pakantiana madatunta salah sa abola koton don tobatang ta sangadin na kukua salah agar kate pudukku ku pampanasangi uran rakarukatin de medan alek polila ku talantan yang ge mairi apa susi mo akadu kaya to mindara dikate dalingku daw te panin to bisara unisungi te konang kada pia-pia pada dingku malole pa garagangku. Ya, apa masun untuk kutu? Tadi ya tu kutu, ya mo si Bali, pung samara to. Tadi ya tu sinu na kutu, ya mo tu seba, sokoli, palang. Tadi ya tu atina to mangka kusabu. Keden kami nararai tama mo kami nyalay kumbay para mo to puro semangat. Iya mo to kamarintinan na Bapak Victor Datuan Batara sarjana hukum lo may tampo mengkendek mempatumali tutun kaboro lako Tobalu. Yatuinan lananin pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tobalu. Si Taruna kamarintinan kamadandenan na singki losong lan may bulian mempatumali tutun kaboro lako anak tomate. Yatuin na lan pataro kamarintinan na la si Tiro anak tomate. Si Taruna kamarintinan kamadandenan na Papa Ober awak Tiromanda mempatumali tutun kaboro lako Papa Nairen. Yatuin na lan pataro kamarintinan na la si Tirolindo Papa Nairen. Si Taruna kamarintinan kamandandenan na Papa Ariel damay salo sapay mempatumali lako Mama Kevin. Yatuin ang lanay pataro kamarintinan na la si Tirolindo Mama na Kevin. Si Taruna kamarintinan na keluarga Ana lan may sangala mempatumali tutong kaboro lako Nene Kevin ba tumamarat na. Yatuin ang lanay pataro kamarintinan na la si Tirolindo Nene Kevin. Si Taruna kamarintinan na Puskesmas Sandabilik Lome Sandabilik mempatumali tutun kaboro lako Mama Gerardo. Yatuin na lang pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tobalu. Si Taruna kamarintinan kamarandenan na Pendeta Bakri Magpadang STH damay rantepao mempatumali tutun kaboro lako Gerardo Soladina. Yatuin na lang pataro kamarintinan na la napatironinan Gerardo. Si Taruna kamarintinan na Pamalingan Sarungallo Ciamat Kesu damay kete Kesu mempatumali la Mama na Gerardo. Yatuin na lang pataro kamarintinan na la si Tirolindo Mama na Gerardo. Si Taruna keluarga almarhum Puang Kapala lo may tampo mengkendek mempatumali tutong kaboro la Mama na Gerardo. Yatuin na lang pataro kamarintinan na la si Tirolindo Mama na Gerardo.
Si Taruna kamarintinan na Nenek Titin, lumay tampo mengkendek. Mempatumali tutong kaboro la kumamana Gerardo. Nyatuin na lang pataro kamarintinan na la si Tironindo mamana Gerardo. Si Taruna kamarintinan na Nelimbong. Sampai may karuaya, mempatumali tutong kaboro la ko Nenek Tato. Nyatuin na lang pataro kamarintinan na la si Tirolindo Nenek Tato. Si Taruna kamarintinan na Matiara. Jamerante Pao. Mempatumali tutong kaboro la ko Nenek na Kevin, yatuin na lang pataro kamarintinan na la si Tirolindo Nenek na Kevin. Para matutusang maratunta ku Runo ng bulo te may pagantianan makarengta kubili pantasi la ko ala tangata solanasang. Kukuha kita pang mempulai kalau karangan na to mindaradik ka to pia paladingku baiti pagaraganku. Sama diduka laku kuah, laku tentu batang atas solanasang, nakuah kadang nende temen raputan lang solat tema kapunan nao, pakai nende indo tebalu solat temai anak anak dadian temai yuk. Toro maka donton tibain maka airi laku ala tengah atas solanasang pakai temai taduan sakit di pamakula. Taban mi madiong baateng solam adaloy na tengah taman nasupon di temang kambing karabau. Natang kendeket pakundum pasalisian natororapa temai lalang katuanta. Kumua kisuliki dako lako tangan alalan launo laki tampo malolo laun tete ki kadang atang katura-katura. Natontong pasake na puang rapa-rapa nato kumombong laun tarana ki lanalo katuanta. Tenduka temai tanda butunta solanasang nakuha kadang na tamaraputalang kumualangan ki timang kurre sumangarek ki tanda peraya pakadua. Di paperangianan siya tang tore di rodan tintin ako kita kumaya temai petua. Paka temai mempatun na lakon Nenek na Kevin. La si Tirolindo kami Nenek na Kevin. Ya, ya kan ya kak. Persembahan keluarga nama gereja. Jadi merasa sakit kumanda mengiru rata pagkakira-kira may matata. Tawai. Utawan na gereja te. Tawai. 10 sa umisan. 50 pisan. 50 benduan. 50 pantalon. Ketemu mayo. Jadi menurut kegiatan ke pemuda apa muda? Ya, tak tahu itu deh. Lama ngarakatin tadi enak. Jadi kita 50 Kevin pisang, 50 pantalon, 60 3 kali. Kaya mga tapukan na lo. Bisa para dalam mga muda. Dalam mga muda, bisa para. Sila lang natin. 5 1 kali. 50 1 kali. 50 60 3 kali. 60 banyak kali. Nah, hampir segala atau murah. Ya kelelang banyak kan, ya mula dipakai sama atau makan lambat. Ya, atau makan lambat, ya. Ketawa ini, Landung. 50 1 kali. 2 kali 50 3 kali. Kevin 50 Kevin. Ya, kawai. Sila na sate. 30 1 kali. 5 Ini Kawai ya? 50 pisan
Betalon. Iya, diganti kita Manila. Nama siapa? Suba. 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 Udah sila kata. Baik. 50 bisa. 50 Betalon. Materi. Iya, siap. Kamarintinang kamarandanan na Yohanes Pagayang. Dio may Manado, may patumali tutun Kaboro, Lako Tabalu. Ya trinalan yung pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tabalu. Kamarintinang kamarandanan na Papa Tira, lao may patengko, may kendek, may patumali tutun Kaboro, Lako Tabalu. Na trinalan yung pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tabalu. Kamarintinan na Albertin Pagayang, yung may palo, may patumali tutun Kaboro, Lako Tabalu. Ya trinalan yung pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tabalu. Kamarintinang kamarandanan na Papa na Deon, lo may gandang batu. Yang patumali tutong Kaboro, Lako Tabalu. Ya trinalan yung pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tabalu. Kamarintinan na Papa Grisel, lo may tampo. May kendek, may patumali tutong Kaboro, Lako Tabalu. Ya trinalan yung pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tabalu. Kamarintinan na Mama Sardi, lo may makale. Yang patumali Lako Tabalu. Ya trinalan yung pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tabalu. Kamarintinan na Papa Carno, lo may tampo may kendek, may patumali tutong Kaboro, Lako Tabalu. Ya trinalan yung pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tabalu. Kamarintinan na Leo Pagayang, hindi may Manado, may patumali tutong Kaboro, Lako Tabalu. Ya trinalan yung pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tabalu. Kamarintinan na Grace Pagayang, Dio may Manado, may patumali Lako Tabalu. Ya trinalan yung pataro kamarintinan na la si Tirolindo Tabalu. Kamarintinan na Sandy Pagayang, Dio may palo, may patumali tutong Kaboro, Lako Tabalu.
Ya tuh nalarin pataro kemarintinan lah si Tirolindo Tobado. Ya mata tuh sangar rata ku rundu 60 may pagantian ang madatunta ku pantasi tamala tangata hanggang na kita tolimo lante pentuduan sangka lante maalo to temo. Kukua salah sabo minute may sanganta salah gente minute may pagantian anta. Dolo namin iko pa undi namin iko pa dolo, anak namin iko pa penambe, ambe namin iko pa penanak. Kumuha kita mangmpolay kalau karangan na, nasundong tudio na kamarintinanta, naupo tudio na katongkonanta. Nadako tumitagyan suruda, tang toro di rodang tinting, lakot kita solanasan kumuha. Tas si Tiromelo kami ito tapapatuan, pakat may pitua. Nadako kinaulay karaturo tamang kontinuit tapos tentang sabi tamatang nampak na polay salon na basta patondokan. Jalan natin sang salanasan kung may ate may tondok na sarisangka ate may ada na tanda pananda bisara ate may kabiasan. Na no pa na ate may katongkonanta may ringan na ate may kamarintinanta lalangan pendaunan na lau korek kay makalolokan na tas udah kada pada tanda parai kasule pada penanda pasak kena puang rapa kana to kumombong ta masak ke mairi ma rudindin solanasan pada betul kure semang ya.
Tinan Kamarandenana Kolonel Laut Purnawirawan Insinyur Wilhelm Somalinggi Diomay Surabaya. Mempatumali tutong kaboro lako Tobalu. Yato inalalim pataro Kamarandenana la si Tirolindo Tobalu. Si Taruna Kamarintinana Nene Dau sampai Mairano. Umpola rara makamban, umpolambanan bugutang kesadaran ma teteme tua. Nyatu inala nanim patarok katomponan na la napatiruan ninan keluarga. Yamato temay sangararata temay pagantian ang maratunta tu nasaburan dan dipuduk ko. Ladi po kalimbo ang bawa rante masangka, ladi po kalimbo butang sore-sore diong te pananda bisara. Yang matemay burana Padang lolorang kanin de temera putalang tuntun tarungan de temang kabunan nao di kuah lamiro na masaka tora ami madarinding ito tondong tebatang ami napas sa temay boyo ami ang sulera dan temay di idaka di Batu Kidemi kukua patangan po kami talinga do ami padi dan po kami suling perengim yang po sa abu rarapin de sanga matatuntang po bida-bidaran ni pinde pagantianan makarengta solate may tanda butunta. Iya mo to kamarintinan na mamanayolan damay lamunan. Kamarintinan na mamanayolan damay lamunan. Tutun kaboro mempatumali lako Gerardo Soladin na. Citaruna kamarintinan na tantaita Sobalinggi lan may butu kasalle lamunan. Mempatumali tutun kaboro lako Gerardo Soladin na. Citaruna keluarga Bapak Gusti domay tampo mengkendek. Mempatumali tutun kaboro lako Mama Gerardo. Yatuinan lah nanay dako te rombongan solah talu lah napatiruan inan Gerardo. Iya, tubelan na susi mo to maloga siya mo te penggiri kanta. Iko ya mata tu sanga manatunta te may pagantianan rarata tu ku kombatir narani randan dipurukku ku bidak inau pa na puang matua tontong umpakan ni lan allo katuami te may mintu na tanda kaboro ami ya Kevin lalu Nene Selvi Bapak Efran Nene Selo Bung Jasen Bung Keto Ayo Ini Kato Mujeri Mama Reza Bara Pengabe oh Lulu Pogiri Anan Kamu terlihat dulu bisa mereka ada itu ini kantor iya pernah ada itu iya ini kantor itu mereka ada itu oke dia kantor pernah kan bisa betul apa ini kantor oh emang kantor tapi apa baru oh emang kantor ya dulu Bapak Iren Kota Bapak Dato Bapak Kristi Bapak Kristi Nepalen Jans Mama Wiri Mama Alda Har Pak Paro Pak Paro Bapak Wiri Mama Wiri Jans
Mama Gebi, datang lu. Apa? Beri nakinan. Nepale, Papa Kato, Papa Kristi, Jans, Mama Wiri, Jans, Har, Mama Kato, Mama Alda, Mama Kamu. Ya, mau kebukari dan itu kebukari sekarang, le, betul le. Tolong le. Buka dulu le, depan le. Depan. Bapak Tato, Bapak Kristi, Jans, Bapak Iren, Har, Mama Wiri, Mama Alda. Bapak Karo. Artinya kalau